Ui atu a Ngāti Whātua ki Kaiwaka I ko tata kene mo te rā hākinakina tuatahi o te iwi. E hiarau uri o Ngāti Whātua I tai atu ki te hāpai te kotahitanga, te hauoratanga me te ahureatanga. Ko te wawata ia kia toka tēnei kaupapa ki te maramataka o te iwi, kia tahuria ke tātou. Ko te kotahitanga e pai heretia nei e te hauora me te hākinakina. The freedom to play in a safe space, to being unique to yourself. I think of aroha, manaakitanga, and I think of whānau with tākaro. Koinei te wā tuatahi I ngā tautata nei, kua riunanga mai ngā uri o Ngāti Whātua I raro I te korowai o te hauora me te whakakotahitanga. We've got a lot of whānau that aren't into hui, aren't into going to AGMs and aren't into going to kapahaka but want to be connected. And so sports is one way of bringing that about, bringing that connection about. And main thing was we want to see Ngāti Whātua thriving, our hapu thriving. Ko atu I te kotahi mano tangata I whakarau I ka kirunga o Kaiwaka mo tēnei rā hākinakina tuatahi a Ngāti Whātua. E kore te utu penehinu me ngā whiua tāwhiri mātea e whakararu I te tānga mai ki konei. All our whānau together, we've got so many different beautiful kaupapa in our iwi calendar. We haven't got anything that's tākaro. Ko te pāwhutu Paoro, poitarawhiti, tākaro Māori, me te kapahaka hoki ngā kaupapa matua I tōtō mai ngā whānau, me te rere pai o te wairua I raro I ngā hihi o tamanui te rā. Nā rei kia he mea whakahirahira kia tātou Ngāti Whātua, tētahi rangi pēnei ai te āhuatanga, te kite atu I ngā tamariki, nohi tainua atu ki o mātou nei whakatue kaumātua ki ia, o te kāinga nei I te kaipara. Ko te wawata, kia toka tū moana tēnei kaupapa ki te paeroa a te iwi, me te kite hoki hi kakamarika ngā whānau I tēnei te hui tuatahi. Amber Smith, te Kūkupa.